sing cekan dia. Mangnane presiden tangkel iri-iring aja. Dados madyasan pisan tatawedanan ajine. Menawi teh aji duke torek sejeroning kayun. Ariyanto kandidya puniki watak putran ajine. Sanang nyedip yang pacang uning. Areng paridab-dabe iri-iring puri. Lurus mawacana aji. Jeneng Chandra Kirana Dewa. Yang dia monene kerasa dadi banaji jeneng. Nirgawe dadi kelingsiran aji dini dipuri do ning. Ini kenapa ini puniki aji? Dados dereng yen kemana nduk tiang aji? Yen ko jeneng nak subuh kopi kayun banaji. Anyang ngaji jeneng dot sinah ngedes dini di batan kayune gede jeneng. Aji pinako kayu agonge dini di do jeneng. Nedo tang jeneng sinah jeneng pang prosido des emo. Saki walo tapangangne jeneng Chandra Kirana. Lajur dadi kayune agung dini dido jeneng Ligir donyone. Dan prosido ngedesen jeneng mawastu jeneng nemu panas paro dini dido jeneng. Ari sampune aji mawon sanes sapune kering kikian kitu. Yukti kedua kulo arsan titiang. Muwastu titiang. Eleng ring sikian titiang. Lajur yukti titiang iriki. Sake mawon. Nenten sanang bes banget aji pacang ngayunin parinikan titiang. Iya dia sendiri doang aji titiang enang. Iri kering karang pegalungan. Sake mawon. Pasuecan aji nekalih ibu agung titiang, ibu tumen titiang. Yen diamuni kini kapiolas arsan idene. Meding-meding sikian titiang. Kantun barak yuk titiang ketinggalan antuk ibu titiang. Ide yukti sane meding-meding sikian titiang. Wastu titiang dhuwur sapuniki. Ah, jeneng. Reng di jaman kenang titiang pacang kapiolas asan iden. Doh jeneng matur kedo ken ajine. Nyemingkinan sakit kayun ajine ning. Walau nyen jeneng. Dilo sang ragan jenenge tanpa ibu nyen dini didona ning nah. Adona kebuko aji. Rumah satanah ji subo sedo nih. Sampunang mawacana sapuni. Pamakasane makin. Sapun api penguntang kayan aji nih. Ngenaikan cikian di tiang manglane presiden tangkir. Dulu sang bapak. Nih. Nah mai paken aji nih. Nih kene nih. Ne ada kekiriman uli sik belen jenenge di kaurepan jeneng daduo nyentoning nak subo jeneng yen ucok kang aji milih malu beh ning sing presido aji nampenin pinunasi butumin jeneng kadira sempat karena naji neneng domah kawinan ngalah dadi aji jani cening kalah ngaji pemekas neneng aden cenenge galuh ajang milih malu dadene ceneng sisan pilih dadi ceneng maning. Walau cara bos hajine dunian ken jeneng
donyen jeneng Branti kapen uno kene niagang nyen jeneng aja aden jenenge Galuh Ajeng Aji dijo manjang aji rorain aji sepalanan sedo di setrone aji meyasone sampunang malih mau canu parinekan aden didangi ibu ni Galuh Ajeng yen diamuni kene pemargin didangi sane sampun nitang yuktinya didang pacang ngalah kumaon ya dia sendiri wastu didang pacang kejejak yeneng sampun wadah peswejan ajine didang neden pacang purun tulan saking mau ditepengan makin cotat pinunas didang reng aji ya dia sendiri didang mengenah iri kering karang Pegaluh sampun ang aji pacang lali memputra reng tikian didang aji Neng cara bos aji ne punya kang wang nenyenah nena bojo kepikayon ban aji dona keceneng nangis neng neh tuah tampen neng Cinga na aji tungudiang jeneng moplikasan ngeledang prerain jeneng aji cinga neng kan aji sampunin ngayunin parinekan sekian ditiang wantah kumanti lungsung ditiang paswetan aji neng jani kene nah neng ne pebesan belen ceneng ne uli di kauripan apa nyen bakatang ceneng ne tampenin ceneng jani sing pesan nyen dadi silorang ceneng pang sing sangkanin ne rebat uyut dini dido kok aji lah bo pengerasa ngaji neneng inggih aji sane makin mang nenek sampun nang aji suwe iriki mabaosan di pet pradene rah ibu tumin didiang malih wenten biota iri kereng puri mang nenek sampun nang wet sangkanin didiang wenten malih biota turu sang munggah kegedongan didiang pacang ngelung semua pamit kemo nak di karang Pegaluhan yen balenin nah neng aji lakar kepurian neng didiang ngelung semua pamit aji Diang nih yani dah cek sing ada guna nih awet ini cara bidan nu nah yang kayu nih dua gong lingsir rang Gusti Patih Hanom sana supaya patut dia dogong Sri kira-kira Hanom ane maluan sih tuh patut nih le uli pidan mulo gitu cara sakal ngurin cai wah nak ke samping subos sakal gugu menyendal gugu mawin sedo biane do dogong Sri cara kira no nyang ada cinyedang iwas nih bu itu dogong biang uli pacaran sakal kengken bos itu dogong biang itu dogong lingsir cek pro jani merubah ayo na belecang orientai ingatnya kengken tuh pesan cipak paknya bapaknya tuh kini itu dogong biang uli pacaran jadi gitu cing orientai sing banyak campas yes hukum minta itu dogong biang uli pacaran sih tuh anak pisau Ingat sih, kengken do artinya. Lihat, mawin sing banci cang pak, akhirnya sing gong biang di penjara kan. Kuireh kita dua gong biang di penjara bisa ngeliat itu. Yes, sing lemot. Nah, cewah cang ada di jani, cang kasing pak buku caro sih. Cang lingo, memang cang mau lo sering kalau kacang ane milih awan jalan dong.
uli di puri kauripan pang di taman jago negaga. Apa ya sujati ini dang lungo suung sepi si jadanya ini. Yang nadas para kan serahino ngatur ayah paling ucok korewo jap wendan paijo saking kore paling ucok korewo ngambil dumuna mana di tiang uning pakunapi daging paijo saking kore beligo mana di tiang neji dong dot nawang isen pijau uli di puri korepan inge pat ne di sisen edogan subuh caromak pangaput ne di tengah ne be yang sing bele baneglaja mas gelontongan be sini misi ada 1 kilo, nyuanga kilo. Di tiang nasa kilo. Angin api. Angon gigi. Angin di tiang gigi. Di tiang gigi yang kilo bungut tiang cenik batu. Dul, kita bago jokore wo mijobon. Di tiang nunas mas. Angin gigi yang kilo niki nan ampun. Ang di tiang. Jadi kan gak ada kelana. Inge. Oh, mana baji? Lah. Dan kuning mas terus kendana masa semua bulan ya mas maro kuning kadang mas seret kadang dayo kentimun akan uli di korepan sejojong ayang luang pengabut nih weh bu contoh dah nama Haji contoh kan Dirogong putra uli korek mau pijau Dirogong istri kalau hajang diancang ngenah kan deh nah ayo nih dua gong putra adi kalau hajang bendan dia beli mai lakar ke puri do puro amone subuh contoh beli lakar ngabo barang halo lion selang genggen ke kuliah Haji contoh serangnya oh kita banjir awang nih asa mun contoh carut dia tuh jangan ada gair dari pijau dua boram ye genggen nih mata maaf semuang set apo cipegat sakit ye aduh yang gede nih dadam ngelek-lek 3/4 yang amat hilang ya udah ipun aduh ben seprapat nih kaput masih ini aduh gat nyak timun di sini gat timun nih sih kada nak misi hei yol di tiang Cina kengken tuh para gerah medaji ngejar perajaan ini ngebos dingin jejak mana di tiang sangka jejak yol di tiang dona biasa sih kita cara di jambong buat apa cara mau belanja di warung tak kah pian gelah medal kengken kenah neci kenapa di tiang ci parakan sing tangkel ini diajang gelah pak ini diajang gelah sejak ngejoh kita cara cia tahu agak radu dua aku biar Oke mangken di tiang Enan pura nampak ring ngocok korewo Napi mawenan sapuniko Sanduk idadap mepajaring di tiang kengken sore neken dadam Yo luli jani gugu ros yange Dosa cipapa dekini dua gong biang uli pejara kan Kendan nipun Pak Adin Sembah cipak janang endan di tiang Dua gong biang uli pejara anak bisa apa artinya tuh yo kejeng gitu ci Ida dua gong biang uli pejara anak bisa ngeliat Kendan nipun idadap di dadam ngomong gitu kencing Di tiang endan yauneng yang dan nipun mepajaring di tiang Mangke di tiang nuna sering palunggo jokorewo Yang kendan pajari pun idadap ring di tiang Sayu aktif palunggo jokorewo bisa ngeliat jual bungut tantang ci kan petan cici nawang kau ban liat kan kau ban liat Ya nabo di dauning male di tiang nuna sering palunggo jokorewo bungut ya
Oh, yani sing ato. Dan Tuni. Nah, ipi. Keken nang buan ato. Aduh. Lagot ta bungot ki sing kena pajak. Tak awak kan nyebak-nyebak bungut na pola ni dadap tu na. Yo, Ya, luong me kejit apa kaden gitu. pun dan uning menang yo kejar-kejar ya. apa kaden. Yen ji bang ajak mepeto sing balapo ke tanah munyi ya. Lantas si kan sing bani pak. Dan met dan burun nampak. Oh, Anak kebo sawah dia. melentet puas ji mepeto. Kajang kelion Pak, ampun. Jeneng ji ya. Yel, Tiang, yen layak gogoroan ji dijajing alih lungsuran. ring perandanang. Oh, di perantanan. Awas Jika sa ke perantanan nas lungsur na. Awas kajian cetek nasina. lagi baru mau coba dewa cetek, aneh dam daging cetek tunas tiang. Kalau nya kajian, Oh nyang, kena. dan tiang lunas. Beli tiang nasi Kelah cipes, dan angah tiang, dijajing angah. dagang Adong dan maya tiang angah. Bungut ji mepeto. Neteh pemekasa cening ayu. Biagong udia ke bawa sarang ikiul ipun rengang biagong Asing kadong biasa lumara bungut nama perlu perlu biasa irago senang gitu rago lingsir niki wenten kacang krion balik kali raina ro ngireng atorong polon Raja Pati yang gedean kenah nih Tiang ada baru mau coba dewa dengan Raja Pati. mana Wah sangatur baru mau coba dewa mau pamit jadi tiang. weh mat Jenang gitu ah. Nah, ne bakat idewa apa cening ayu? aduh becek biagong dan wenten nyemen padar dikirim puri do kirim Saja? sekang puri kau repete jati niki napi Yo. Cek pragat len-len gremot. Ampun api, Saja luang isene yo. saya waktu becek pisan. Gimana po Boleh mas saya waktu. Saja Mas Glondong, Mas Waro, Mas ini ke, Mas apa memunyi cara bungut kia? Mas mau tamu, Mas becek gendan sampun, Ausret gendana Mas Waro, di gendan, Apa artinya? sekadi suaran gajar, di gendan, Kelah sing resep kan atur kia. timun, Bungut nih. yakti, Neteh dewa ngedengan apa sejatene? si beceknya biagong ah niki napi terima di hakikat niki idadap nunas atengo Saja tidak ada. Nek itu dan isene yo. inge, timun sampun, nge banggiang jon nak sampun jadi biang niki ngeniang pun apiang malih Yen montos ku pengapotnya mau prado. Masih nek itu isene di tengah nih. Salene bakat ken mau idewane Chandra Kirana apa yang ah sejatene? niko malih kono niko Jalan inten. Apa yang bakat ken mau idewane? malih mereka Nah, nggih jalan sini. Ayo. aduh, muji, nyen gak ada jijang, tangan, Saya pada lagi gini nya usah isinya jangan kau tidak. Cukup deh teman hati ini diajang itu dua gong istri kalau ajang. Jadi itu dua gong istri Chandra Kirana apa pengampunnya daki? Apa kena kali itu? Kena dasar po itu dukung istri dan jadi boleh po sisaan pilih pengapun jelek. Lo.
nyen lenan pesan tata wedanan gelah. Merep de bibit wara jenawa. Kengken parunukane dini diputi. Tadi itu ya aja setaknya nyen bakal mediosan maputra tekeneng gelah. Sake wala gelah tuarnya bakal mapisah seng itu. Saja wala wiane itu italu kapet ban ibadu. Maning bibi Sapun api Raden Wagong nang tegarang lole. napi punika Raden Wagong istri. Nekone ada pijan hidup li aku nguli jagat korepan. Mau pija boleh dadu. Kelah putra ne. Wadah mau biang perami. Padahal ni kelah nyen maluan bakal milin. Molen hidup li aku. Sake walo kelah mancisan pipi. Raden Wagong istri. Nenten sanang ini ke punika pacang banget ang Palungguh Cokordewo. Diastuti Palungguh Cokordewo polih sisan pilih. Yaning kemana handuk di tiang taman. Dereng mejanten punika pacang kawan Raden Wagong. Menawi de punika wanda swencan rakan Palungguh Cokordewo sanes saking kauripan Raden Wagong istri. Pipi. Aing di tiang. Sangkanen kelah duki tu kadan bibi sangkanen pican itu. Dia jagung nasinya bibi. Ane sangat ni bakal kayunin kelah. Pari unukan purine. Kengken bakal penaden purine. Yen di mone deh. Ido ibu agung kelah maktopi kayun. Sangat pesan itu membat-batan meputra tekening kelah. Wasku kelah kesampingan di karang pegalungan. Kelah tua di dekengken. Kelah bakal rimo kengken cepet wetan hidup di pipi. Raden Wagong istri. Wantah nika sana lungsur di tiang rengangan Palungguh Cokordewo Raden Wagong. Nenten sanang Palungguh Cokordewo bes banget nyel selange. Puniki wantah mulan pedom Palungguh Cokordewo. Nanginarang ilingang. Ruwa pinadaring jagate puniki wantah wenten. Suka kelawaning duka. Nenten dados pacang pasahang Raden Wagong. Pemekasane mangkin. Mangnane sampun ang Palungguh Cokordewo obah maktepi kayun Raden Wagong. Sukse manggelah paumun bibine. Saja nyen boga pengeras bibine. Rei idoh sang yang pramukawian ngawi wenang dini di jagat. Jele kelawan yang malah tuah ido yang nguasa-nguasiku. Sake walane jani. Jalan tuah bibi bareng-bareng yang serahang angin. Reng ido yang pramukawi. Dumadak. Apang ledang yang ido nyurianin kau bodan gelang. Keken jek naki bakal ngaenang gelah. Gelah bakal yang serahang reng ido yang pramukawi. Apang ido yang malahang teken tentang dini dijaga. Saya wakti Raden Wagong istri. Beli dadap. Ya, Nih tadi beli kedek-kedek teko. Yen kekenah bantiang. Mirip beli riati keni Raden Wagong. Aduh. Banemahan sisan pilih kedo beli cok dadap. itu sekar cek itu tadi memunyi Wagong. Mau di tiang boleh mereka ke taman. Rarah mangsane kenyar yang rain Palungguh Cokordewo. Dap. Medage gendan. Medage gendan. Dah kedek matur. Tinggal tunun gede. Yul. Di tiang Raden Wagong. Nang tegarang malahang cai ni matur. Dadi sinyen kami kayun ban gelah atur belen cai ni sama. Di tiang Raden Wagong. Sekali atur ipone dadap. Waktu di tiang boleh mereka reng genah aren Palungguh Cokordewo dan Tadi kayang beli ilu kedek. Cek lemok. Dap. Wadah. Gelakang kedek malu gelakang. Nah. Dak tegang bayun cai. Pelan-pelan. Malahang cai matur. Bang danyen gelah salah tapi. Sambut di tiang. Kayang kecai nyen melu bakal ngedek-ngedekin gelah. Lagu detek gelah
Man sisan pitle paman. Nendan menadi tiang kadiri Palunggu Cokorewo ring Palunggu Cokorewo nendan. Yen saja tusing melahang cai mat. Larat kene anduk aring Palunggu Cokorewo dogung istri kalau hajang. Becek pisan Ratu Dwago menika becek pengapun daging becek saya wae. Saja paman. Menapa beli kiol apa? Keto apa kada sekar. Orang gagah menjadi Dwagong ya aketi misi. Akti liu. Abesek aketi. Ye yang akti itu nak liu artene. Bah, dekar senawang aketi. Menapa artene akti itu? Aketi mun. Batang orang timun negen mesedan nanti. Saja paman. Wadi Ratu Dwagong. Aing iki tiang Ratu Dwago. Yen di moto-moto ni melang pengaput ni. Tunggu men misi timun. Dadap. Diul jawat deh bibi. Tuh, Nang tegarang cai mosemina ha. Aku ni mondre. Isi ni ke kamu ni dia timun-timun ni lek me paman. tuh. Nah, beli dada biasanya tukang tengarnya asli. Beli bulu tukang tengar terkenal di Bener Buridau. tukang tebak segitu. Kalau beli man kalau nyeldet, jak acepok, tengar beli jak pas. Nah yang kedua, tuh yang mondok pengaputnya cara giget apa Pengaputnya becek, dagingnya sampun kaon. Saja tu paman. Tapi malah sana kaon. Yang di tiang mana? Yang menikah kawan pengaputnya. Ini, bagaimana mun? Yang di tiang mana nih kita ngedan? Apa ya beli dadap? Yang di Yang tiang dot mana? masa nawang. Takonang ya beli kiul takonang. Apa isi yang mirip nah sugireh karo duduk sering kalau ajang aneh lah pengaputnya bejelek si timun yang itu yani jelek pengaputnya apa mirip si dapang tawang no gitu gitu iya gula si dap hei 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 Dundon dia beli dundon. hei aduh 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 woi kenati aduh engket patun dacin empos di hilang apa tuh ayah orang yang berpikir jak nguyok pula apa marah berpikir sir gitu angin kesir dingin des boy ulas yang terus itu apa mereka aduh aku yang di tiang mana paling tak medaging tak kain cicing Paman dadap. Dio capit bibi. Aing di tiang Ratu Dwago. Nipet saja nyen buku pengerosi paman dadap. Nepi janil dobliak muduah misi daun cici. Bang do nyen kayang paman jawat bibi. Milu nyen jelek. Depang sebegelah keragu jelek. Laut dan kuah paman ngepuyang. Depang gelah ngeragu di papan. Sampun mau coba sapu niko ring sekian di tiang Ratu Dwago. Di tiang akan subakti ring Palunggu Cokorewo. Ada sampun